Le sila ia le mele tau wase mele laina le mele po fe ave i le conflict of interest. O le tofingo fuinpuao, wana o ia o se tangata whainga luenga o komisi. It's only a member of the commission. O lai iai le taitai fono o le komisi. Me mo mune na. Lona lua, o le ese senga o mei e lua, tu lau lava fo ili mesa pisai fo ia tu le epa malonalo. Ia o tu langa lau te tele na o le pale mea o le tama, ai pule le tari I tupe le tunu. That is a pure conflict of interest. Mai, e mawhain wha atu langa o le tama I lona tari, o le mele, o toi rupe malon tu o fine. O lona winga la, o la whaasala I la also I fuanga o puni puao, e re mawhaina mawaso na wanoa I me va pe whatula. Al mea mi o tonu la vaia, she is only part of the commission. Tau awele ngā luenga. Al wha ataua ngailo la o le pule ma le paremia. Whai o tau le whaapsinongon mel na. Al tūlanga le vai ana whaapela e sau nei whaapea o whunpua o lau te fono. En tau tala wheu ngailo le tūlanga lea. A pēo no whaatu father to a son. It's a bit different between brother to a sister. A ese whumtanga luenga. A mtanga luenga ia le tātou te whiringa te taimini. O le mtanga luenga tu pito le malo. E reini tu pelo te al pisasi. Pāua lato whai unga o le whiriwhiri tangata whai ngā luenga. E whetau I mo le whamoe moe le whiringa o tangata whai ngā luenga.